Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Hadu lai pun Ngut ki Kyrtong ki Baikun, haki nyau tuli ki Assembly Constituency jong ke East bat ke West Jaiñtia Hills District. Syaka election jong ke Yeng Dorba Tauan, ki lapan ke Jingbun pat, hak sengi bisyari ki kot kisla, hak pratrik rumpang arjar arpulai. Ki lai pun Ngut ki Kyrtong ki ban aireng haki santli constituency ki bahap hapo ke West Jaiñtia Hills, ki long ke Nartiang, ke Jowai, ke Raliang, ke Mukayau, bat ke Amlarem. Hak jing bisyari ki kot kisla la syamba ki bianglut nadong syadong. Paidbah East Jaiñtia Hills District kidan Ngut ki bala thep Kyrtong marhakani ke sengi bala bisyare ki kot kisla la syamba ki bianglut na dong syadong ki Ngut ki Kyrtong ki ban aireng na ki atli constituency ki baha bapo ke East Jaiñtia Hills District ki long hakliat bat na sutengah saipung constituency hakani ke sengi la sakhiru e jingdheng kali ka bajur haki surok jong ke East bat ke West Jaiñtia Hills District nakada ko Ïakob hapreng jong ki Kyrtong ban Pyni ye ke Jingbun brio. Layo kedul, layo ketu belayo.